Bulavnaka tararigin na tol na nalo ni YouTube ni mundo sara-sara tu na YouTube ina yamna nikua ki botolo kote ako I Asia I China boto giada boto abi gi pulau ni visisi punta gi vai nono koto I China salami atau besar tu ko na tambana ni kaulutu so kiba kami matabarungo ay so natalano membalik siya na kaulutu siya pubata wana lenggula minuto ko na ya ko na maten tulibu si mi matabarungo so ni talano stambarungo bali membalik siya na puturara ni kaulutu ve bambiri ventana pulau na serbu da mga matabanguno dia tu da matagili dia tu nakati ni kaluna lenta lai so kaya kami matabarungo iso natalano kan tagi ko semi mata patataru tu semi mata kilite iso na kwa ita mata tu gelak tingnan mo to ko na group ko na page si ko na video so tiking ginagikilat ya ki ibida na tamater mata warung talanoa ibida mata pata tarutu so bikim ni na trangkin marama ni warung tiko ni sarabutiko no video ngo awe wagan manata kana nom ni lako tumay na page ngo ni may saratu na video ngo awak madal taka tinga ilio ni netango abi au ngone leo ngani bisisi funda au mai tu na vengara ni kolotu ena nondo tu ena mantu lebungo China wase chuba verna ngone ni asa sabara niko membalete tiko kibukai tu na nom di taro sem nom ni pia kilatu la tu bata na matin tunggu di pia kila mantanga membalete na rubla ke China ni like tanga main na video ngo au sanangai tartiko sanangai tiga busara ni monangai tal nota ka nanunggu tuba vinga ravi ena maten tule bongo kau sana maten tosa mai fuki da seranga na kaluna nunggu bula ena buku ni nunggu rai membaletira kina nunggu nayalo molomanira it's like an emergency mo me remind tiko nihir talanga rangan reban kospeli so kiba kaya ni batatar tu membaleta na bula bakayalo se na bula ni tubango baka wengaravi kabango feel free morning gay message tengah mai ni comment tengah mai rao sanange wili ketiko sanange bak madala tika nikina so ya nangonongo via baka bedo nakata kede veira na like tak tu mana page goy di bosot saramu sabos cuma tengah pertania yeah so first of all I'd like to thank everyone that has been following this page and all that. Thank you for liking this page and thanking and for supporting it in any way so yeah so feel free if you want to hear stories of life in China, of what we do here in China. Feel free to message. Feel free to comment below. We can na itoke se we can na chiviti eso na bosa membaleta na kan kospeli au na siang ni da butati ko babalangi au na ren ko da chi ba viti se na reni mix da chi ko lela membaleta ngona eso na ka membaleta na security na bonongo iyo nangona ngani sana ndoro chiko na vital no au sana gital no taka chikiani na ve kali levu aviti ko na matin tungo yo esa elevating kinan kaloe na kaya do chiko na matin tungo so yeah so kaya for time being like this video and I'll share to you more on life in China. Sekian levu ngaya vinandu balevu ndaka bakalevu na nomni warungo tu maena
na nung video busa sara ke tau kembali dan nung bos bambau si nung bos baka ya sasabara wile bos tio sara kerbe bos tira koto ke lena dala sina totoni tata e tamata kotona na ya vina kwa sakia lumbo so vinando valevu gelo lo makotea lo matia isia vinaka